mangka ditanda walok alluang ina dinempa bendan nitia luna rampanan kapa umpatunan nangi desang kaana Pak Sulian allo inang magampan banua nenek musim bolong manik inang manimba tongkonan todolong lopon noerara mintu tunduk mulpoton dugo daenan mupo daenan mintu banua nenekmu ilang tepanang rilampio mintu banua nenekmu lan panang ribebo sisolo mintu tongkonan todolong lan panang rileyaw tong ondong bi anu nenekmu lan panang ri buntao tak bang nuralay pasalarik di kalay paleko naman ang abanu na naibuto sa sedua tebuwa apa mula sa karuwa na lusang puluhan mo bidang matalong pulo bundua inde kayang malabi isarabang di mata pindan ayo pak gantian malabi laku lambi iduka banu nenek mula kudete isungan todolong umpalolong ikorara umpalolong ibu iya taruh bulawan na tongkonan buntur tiro padang tongkonan na datu muane isungan na saungan lakte lambuna padang di tongkonan basse tauntanan basse kasalle alloy dina orang do panda di pamarok son tokulla mangka di belendo di sangami basse sang rondonan tando sang rabekan lang taruh turiang na tongkonan sane takin lalili na padang di piro padang taruh turiang na tongkonan ampang mawasi padang di piro padang turiang na sinene erusun lalosukan daurena siasindo di taruh turiang na tongkonan garing ketua iya ngapalolong ngirarah ngapalolong ngibuku tongkonan tanete lalili padang isong kalua to tirandu tongkonan layu tiyo tompak palumban targo turiang na tongkonan karuaya lalosukan daurena pasi lalong igente tong tutu lalang na serre lampung sola kakoyang balok keden terapal tutong mata malili patang penanyan bisa bak banyak padang di puntau taruh turiang na tongkonan sarambunna lalasukan daurena sane ayo taruh turiang na tongkonan otin lalasukan daurena tongkonan tampunan papa lalili padang di buntau olah tumengka tedong randan di podokku lah kumbaya karambau darak tengko di laku olah kulambi tolang padang kagendekan kula kalanganan na teromatan na Allah taruh turiang na tongkonan to ampingi tongkonan na obupokko isungan na tumba akadang lalili na padang dibasya sang tempe pandan sang woyan tombolo buntu puang umpopolo buntu sinagi tonala kaju kalando na barara buntu batoa na taranaka banua apa naloloan tongkonan anang pulona lan padang di pantilang lagu mengkate dong randan di podokkulah kumbayak karambau darah tongka adililahu lagu mengka nak tengah padang adiliatong lidi rinding daun nindo sapan kuah ia taruh melawan na tongkonan ampang basi tobindan panikuan totirandung pak palumbangan lan padang adiliatu taruh turiang na tongkonan parara toh tumat non rara ilang padang dilehati taruh turiang na tongkonan pak tandukan digence itu di potanduk tatak na padang dilehati to mamma pinamila ilang pulang pemanikin na matin balen ilang karok balen taruh turiang na tongkonan bangun tu tatirandung matua ulu banu karurungan taruh turiang na tongkonan tok kalupu tatirandung pangkalabanang tahun tiro simbalun nalombok unang paminang panaran tiga ada nital lululona taruh turiang na tongkonan gorang tahun nindo karena kayu nangka unang besang lelebani taruh turiang na tongkonan buone lalosukan daurena tongkonan lalosukan daurena siapa ngompali si sulamintu banu nenek mo isungan todolomo tang nalambi narandan di pudukku tang nalite ngadarak tonggak bakal lengko nalilaku tang lari pasal rinding tang lagi pada kona manang ngabanmu lagu kuwa sundun ki paliding bontong
inde banua nenek mi upuk hitam ben balati dong inde tongkonan kodolo. Hei, laki gua pada mati tesilambe. Ada anak pengaloloan sangka pangosoran doti langi paten deng seleng silenden. Iya, ukun nabu angin tarong kona asi lolona sendang. Ilang awanarang tongan tonenemi pande tongan todolomi. Untan dari buntu toning tane temak lana na pak bangun di banua na usoki lang dolonga dinai ma tampagayang ungkong bongo harak matasa. Siya yung kalambak ko kuminaw te tandok bulan ni silok lebaran na te poe rarak ni. Belan na irang basa mo iya diyo batang di kalemi. Inang panda mo diyo tondong to batang ami. Di gende kami pole totang sitimba malas sulenduk rok kebal naran nampak narampanan kapak. Tang sisi yang makula tiladun rokoran teyang tuyun na Pak Sulyan nallo undula mori sarending na nenek dipo nenek unte tetang dan karasan na todolo dipo todolo inde alumuna rampanan kapak sangka na Pak Sulyan. Puang kamu buang matua daw tangan langit kamu to di tangan tanmu daw maswang gana to taunganan daw maulok digin na matampa ka pelolena masalo ko batun na maerok balusun na langit kalua kumua bungka komi baba manik mikil lang komi pentiruan bulawan mi bongsolan komi elan manik mi palimbeng komi palisuan bulawan mi umpolalan komi tindak salila umpolambanan komi tarawe apa dami lao misa-misa dami turun maaban tala-tala pa magasa komi talinga duwang mi pamatulong komi lamba beluang mi si palolo komi dolomi si paundi ko si potanga komi tangami si paundi komi undim mi si kaloli komi mendaun suri si panglola lamba komi mentang keanan si kaloli komi masak kemaini si panglola lamba komi lupa madadindi Denau pa mi bau pa paraya mi po paraya. Narin den ko mi po ang matore kitampo naling bong daw sa pannaminana. Na pamamba ako majong kalimbuang ko na pamatindo ko majong wait ang sore-sore. Na masak ka adora mi marudin din batang adikalin. Denau pa mi bau pa paraya mi po paraya. Nilambi mo daw ulo. Mi dete ibanong karong bilang na maatik yung basirik yung lento-lento isimi. Denau pa mi bau pa paraya mi po paraya. Nakataran ni kayo po ang matuan, temay, kakinan piya, malute ni gente, semperan ulotong ulo, pagantian ng mga api. Denau pa mi bau pa paraya mi po paraya. Laman na umama kang bulolungo uparong po nandungo daw kidokiya. Lananay maganda pare talumulin na. Nanay kete taluweteng na. Nanay sita duwan lendo si sama banga. Si elongan karape si sama bingka. Iru si sama pa. Dan nasaw pa mi bau pa paraya mi po paraya. Na banda suluna teno mo. Binting bangkong na karambau. Na manda dedekan palungan binting tobet na tomat na bonde matua. Na manda buyan na manugo binting don. Tobat na kanu ko di yarung manugo bilasipana alo lasipana tombalang talete. Lauranda bukunan usape tangke alam pa. Den nasaw pa mi po pa paraya mi po paraya. Apa tumangkana porimanda alumuna puwa. No bawa kibinting sangka na togaw manang. Tak nama adi torro tonino lama pasisana. Deti sola ay alam mama tapi lama pasisana. Den no pa mi po pa paraya mi po paraya. Tidak latar temari lagu ada nangene. Tak latar yang kalau kesangka na todolo. Susilan tialo demo. Lantai kurna di lantai ulang. Kurre sebenarnya. sebelum kita meniti acara demi acara terlebih dahulu kita akan menyaksikan
tari-tarian dari SMA Katolik Rantepao. Setelah itu disusul oleh penari dari Sanggar Tari Binaan Lempangan. Isip ka Lando, mabayong Lando. Tiyo, sabi na ako abang. Saka ko naman. Iya, lako kamu tomo-toko lang idong kepataralin ulang ang siya lako iba na ni nagigando na siya kita minto sula nasang ayo ta sampa-sampa itu apa sih bu dapat ganto mata ta sebuah kan nakate nakata nah kalau matu adik ko ayo sula dedi.
selanjutnya dari Sanggar Tari Binaan Lempangan. Iya, dan tolong min ko kasi buta, katanto ta paparo to dinaan natin. Lako kamu datang ko sulanasang sa kita minto sulanasang ata sibukan te lancar lo temo. Langsung melakukan marah berdepan istirahat. Dari tar matumbak makam-makam pandai kantong ta sia sepuh tanda sebu kan ni. Yo tak nama tumbak ta coding latih. Yo, urus semangat lah ko barangnya lebih mentau sialah ko kepala lembang ko urus semangat tu coding keluar ta kita solanasa. Yo, dan sau pak na tapi terus na lubatan kali ta solanasa tonton lala pembak kabesar tu pisang sa ulang yang tu cuma. Yo, oh, urus semangat. Mang kemo tu pegang timba rumah atau dingo ya oleh cuma Papua ya oleh semangat solanasa atau di keluar ya minta memutu sia nenek Iren ya sia pastor semangat. Tak orang tu babi hitam kalau itu mai produksi. Yo. Yo, bersemangat dari keluar dari semangat. Ya, mana susu boleh kasih yosoi di alun narampanan kabak dan boleh kasih turun-turunan di sangka basulian Allah susi diong tema Allah tema diong titulah tapi malas.
makamban jemay pakamasin ang bunga yung batang di kaleta manimba dami kaborong katumang pagdetong doon batang nata ara matumba kasibukan ito di gilang tempo tanak lang suranasa iya yo semangat kami keluar ke suranasa iya Wah, ini sudah mah. Halo. Halo, ketemu lagi TV Kompor. Kompor TV. Kompor TV. Bukan TV Sangalang. Ya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari yang indah ini kita dapat hadir bersama dalam acara resepsi pernikahan Ayub dan Devi di Tongkonan Dr. Ambar. Iya, suatu kebahagiaan tersendiri bagi kedua mempelai dan orang tua serta kita semua yang hadir pada siang hari ini. Karena pada hari ini di tengah-tengah kita boleh hadir
Yang Mulia Uskup Emeritus Keuskupan Agung Makassar, Bapak Monsinyur John Likuada, untuk berbagi sukacita dan doa restu kepada kedua mempelai. Saya juga mengucapkan limpah terima kasih kepada kedua mempelai karena telah mempercayakan kepada saya, Delvina Lakte Takdung Ada, sebagai Master of Ceremony yang akan memandu kita pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, hari ini bukan sekadar pertemuan, melainkan sebuah perayaan atas bertemunya dua pribadi yang memilih untuk melangkah bersama dalam satu ikatan pernikahan. Pada hari ini telah dipersatukan dua insan dalam ikatan pernikahan, yakni Ayub Rante Batu Salu merupakan putra pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Yosef Batu Salu dan Ibu Alfrida Rante, dengan sang kekasih Devi Trisnawati Ada merupakan putri pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Martinus Ada dan Ibu Martina Gonggang. Hadirin yang berbahagia, perjalanan panjang di mana dua hati memilih untuk berjalan berdampingan, saling menguatkan, saling melengkapi dalam setiap langkah kehidupan. Sebuah perjalanan dijalani bersama sahadharma syarafa dengan kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab. Today, we celebrate not only a union of two hearts, but the beginning of a lifelong journey together. Beberapa rangkaian acara yang akan kita lewati bersama pada siang hari ini, yakni acara yang pertama sepatah dua kata ungkapan hati dari keluarga, acara yang kedua istirahat. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni sepatah dua kata ungkapan hati dari keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Stefanus Maluangan. Dengan hormat dan penuh sukacita kami silakan. Cuma sanding. Oh. Ngajak aku nih. Yo, pura semangat waktu di Sorong kami keluarga lako Ayub Sola Devi lah Tak akanin kewangi. mak balaran anak atau kita itu masalah sang pura semangai tumentu pantaran akta kasih kamu maliran talante pada orang penguran dengan anu tertib benang komisi lagu para pom komikadang iya lako kita bentuk masalah nasan kalau nyomai laku parampo kadana ide anak ki batu curuki Ayub Sola Devi setongan naya tulah ben dan tela umpo kadai tomatuang kilan para puan tomatuan talan kombongan lan gereja Bapak yang mulia Monsinyur John Likuada apa posisimu walana situasina tak mau memungkinkan kona sorong ilaku aku nakwa para pobang miki kada malita lakomento terarabu kumakamban rampo si sola kita mak kurasumanga mak pole parayalan te kulang tapi marasan alo totemo alo tatanda balo tatoding rongko lante pagauran panguran derendean alo totemo ako hipotoran tomatuanna Bapak yang mulia Monsinyur John Likuada, Bapak Tiket, Bapak-bapak pastor, suster,
lako Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja, lako taruh bulan kali 2 bulanan mento batik puang tu mendioren, lako torong tu parenge pekamberan pekendoran lalan nate tondok labu tun ajo mai pira-pira pentutuan liput lako toma parenta randuk domai Madonna Pak Lembang seta mate tondok sang situen malutena lako para suster lako kita bentuk masalah nasa tang laku pu laku salurun dun kabuk tuan ta masalah nasa tang laku pu laung bokada simisai bentuk pasanan tu si kambi batang di kaleta la dipa rara buku tu tontong-tonan lan batang di kaleta masalah nasa laku kobak mo mentuk ki gupe kata bei maka 5 ki gupe siman ni masalah nasa kura sumanga langan nolona pematua pole paraya langan puang tutu mamparara ta masalah nasa nalante aloto temo tarampo umpamisak pangando unuyun pasambayang balana inde suluki batu anaki masalah duai tu sundun rongko lo dokter kayangan aloto temo balana pasambayangna kami mentu keluarga randok 3 rontok jong balarana pak situru ada tonaloi ina randok duka mamasambayang mangandolang-andolona pematua tatanda baloi tiang lomelo aloto temo latane umpasundun ni umpenolon ni rumah tangga baru najo olona pematua mentuk na toda di balana Pak Kamasena siapa ngerondong na puang tomeng garaganta iya mo tontong lang itu mandak masalah 2 Buddha mo nasihat petua lasi turu ada lasi turu aluk jomai tongkonan kada mirangi mo masalah nasam pasalong komi mata 2 mi saile kanan kairim mi makamban temai rabu kurampong kamali komi masalah 2 lami pemakamban ni pangando bilangan nolona pematua denopa nalan rumah tangga baru mi tontong lamanda pondasina lami pondasi lan kasih kama maliram mi masalah 2 mi tirokan nite makampangkan ni masalah nasang rampuk pas sambayangan to ya mau peretolan tiatu to temo jomai kami keluarga lah di jomai deti soala ayub tomatuan napa to malina kami keluarga masalah nasang lajona ayub lajona depi lahum balak mabusang kila ko kita mentuk masalah nasang ke ki tiro kila ko ke ki patak baiki mata makamban sia Buddha malita ta sorong rokote pak gauran pamuran dirandian nah ya ke ki tiro kite Buddha tak palambi ki masalah nasang kau koranta pokok yang mau di kura sumanga yang mau di pola paraya atau di koko ya te kita masalah nasang kenta makamban kenta tontong sitaranak masalah nasang lako Bapak Monsenyor lako mentuk pastor sia mentuk tu nalakatan jo gereja nina kura sumanga tu mentuk pantaranak mi pasambayang ta masalah nasang denopa na pematua tontong un tulak kami lan mentu sulapak katua mila bipa umpatale ambun ni tekada latapokas salama masalah nasa laku toruan tomak parenta kurus sumanga pantaranak mi painan kalua mi misorong kan atu tapo gaukan ni tepa gauran panguraderandean aloto temo laku tondok toruan
orang to parenge pekabiaran pekendoran nentuk masyarakat lang nalili dete saluan lolampio lajong namai bebo lado namai buntau nentuk ki masalah nasang tontong sitaranak lante pagauran panguraderandean aloto temo randuk tarencana tapasa diala petemitanan nama doko masalah nasang tasi lima-limai tasi angka-angkai tenasibanna panguraderandean aloto temo lana pematoto na batang kaleta mentuk nato bisa dadi balana kasih tarana kanta masalah nasang balana naulang painan kalua ta masalah nasang dia moto lagu kita mentuk masalah nasang kikuatan lagi upuh lampu kada simisai lagi kuabang momentu napa inan kalua ta kasih tarana kanta masalah nasang tutas rompon norokote pagauran panguran derandean ki kurre sumanga ki timang pole paraya mentu ki turampo usorong pono painan kalua ta sorong atun ta masalah nasang ta bang mo lagu pasaranan rinding balana rampo kita balana mamaliki rampo unta dasar di rumah tangga baru nainde anak masalah duai la bipa pas sampayangan denopa na yate kasih ka mamairan ta kasih karanakan ta tontong la tapi mandat masalah nasang nampung matua tontong upas sakiku lantai pagauran panguraderandean amat temo mudah tentang pelambi manimpa tentang dikaratuin dalam kita solanasa laju naraka temibongan ada pegang bangun baru-baru selesai saya dari sana ya nanti saya kembali dari sana apa posisi mau berusaha ketika berkeluarga kita solanasa di bagian ada semua pasti pegawai terpegawai apa yang itu lagi sorong sebab kalau kita sangat melakukan tausui pokoknya atau karena kita sendiri bayangkan apa nak kenapa OTR ni lah di tempat ngasan dotas ya bisa jadi kita serasa apa bisa yang karena kita kasih cara lalu Iya, biar tuh tanah katanya Kira tanah pa sama sa iyo mo, nasiko. Apa kumande mo? Tip layar. Tip layar ya, tip layar. Tip layar. Tip layar. Namun sebagai orang yang percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, dengan itu kita akan mendahului dengan doa istirahat. Dengan hormat dan penuh sukacita, kami minta kesediaan Bapak Pastor Nathan Guntur untuk mengantar kita dalam doa istirahat.
Kepada Bapak Pastor dengan hormat dan penuh sukacita kami silakan. Lako kita masolanasan belana masalok madatu ka koranta kami nirenta may kami ta palaku pasake na puang ta masambayan. Lasang na ambe na anak na pinamasallo. Amin. Puang matuambe daw surga puang titanan talu. Tukisabu puang matuambe. Puang Yesus Kristo puang pelabaki. Puang pinamasallo tutontong unaran lalang-lalang katuangki. Umbay sundun mo ki kurre sumanga upung mo ki pole paraya teada aluk rampanan kapa. Apa dempi manina kasalangki kisala kisabu. Dempi pole na kisabu kisala kisabu maya-mayai. Indekan opuang masolanasan mangko kukomba. Mengaku salah. Apa kami te penampa malabing kami te tomangkan apa salama puang ki puang Yesu na tontong na patulalang kan penama salwa umpama diongan kan penaan ki si solaran no matotoki malaku kumua pasak kemi ki kamali para pamikiran nuan lako temintu para puan tanda kiri tanda kanan pada unisung maduk pemaya-maya di tingayon ni si solayo tingayon na para puan siala koyate kande siawai pura padang kumangkan na pasakka keluarga lipasakka na yung tetenongkonan niya te lanabayo may banon na si misa-misa iya kemangkakan mas solanasang upamontu batang di kaleki padahal sulekan kolik dalangki labosongan pentirangki masolanasan dan nopa angki rampol unopai umamai kaling buang boba melakukan ami beni tindo mayo temintu taumi sisola mau parang umpawa meloi karena kata meloi buang lapun ngalorang kana ngalor tanana ngalor paduana lahdi Pemintu taumi penopat kontong masak kemaneri marudin bin masolanasan. May komita buka patado 5 patumalintah palapas sa tunapuan. Denoba na napasak kena puang lempang na bukang masolanasan. Lako mintu tanan dapo lagi-lagi te anak soladuay. Lako tetap terampak merendengnya te lasang anak ambe na anak na penawasallo. Amin. Puro semangat kepada umat. Iya, itulah dia doa istirahat yang dibawakan oleh Bapak Pastor Nathan Buntung. Atasnya kami ucapkan limpah terima kasih. Ya, makan siang.
Oke, sama kita nikmati santap siang kembali dari kami di Ria Musik. Yang tetap setia anak-anak kita sekalian. Tentunya sampai acara seperti dari selesai.
Habiskan dulu nih mul.
Jangan mau kelek ya. Cantik ki kontrol si kurang ako itaw do. Uray, hindi ko pantag siya. Sinisak tao. Nadala mo yan na siya di ba?
Ay, gusto niyo malu. Baado lang kami.
Oh, full ka, serius? Queen alam. Umali, pasal. Dalawa mo kamu. Iya, sudah mo kamu. Iya, iya.